шогирдони азиз, хеле шуморо пазмон шудем. боварӣ дорем ки шумоён низ литсеро ёд мекунед. ба хотири он ки аз дарсҳо қафо намонед, мавзӯи навро тариқи слайд ба шумо равон кардем. марҳамат, мавзӯъро бо диққат гӯш карда дар майнаи саратон ҷо кунед. тавсия: ҳар рӯз истеъмол кардани ғизои маънавиро аз хотир набароред, чунки он ҳам ниҳоят зарур. инак сар кардем. имрӯз шумоён бо зиндагиномаи яке аз адибони забардасти адабиёти асри 12, абдулмаҷид бини одам саноӣ, ки дар адабиёт бо номи ҳаким саноӣ машҳур шудааст, шинос мешавед. дар таърихи адабиёти тоҷик саноӣ асосгузори маснавиҳои ирфонӣ ва ҳакимона ба ҳисоб меравад. чӣ будани маснавиро аллакай шумо медонед. калимаи ҳаким яъне донишмандро низ чандин бор шунидаед. бузургтарин суфии дунё мавлоно ҷалолиддини румӣ худро аз ҷумлаи пайравони ӯ шуморидааст. ӯ мегӯяд: аттор рӯҳ буду, яъне ҷон, саноӣ ду чашми ӯ. мо аз пайи саноию аттор омадем. суфӣ кист? тасаввуф, тариқат худаш чӣ бошад гӯён? баъзеҳо пурсиданаш мумкин. хотир расон мекунам, чунки такрор модари дониш аст. истилоҳи тасаввуф аз калимаи суф, яъне матои сафеди пашмина гирифта шудааст. бо ин либос суфиҳо дар аввалҳо аз пайравони мазҳабҳои дигар дар қиёфа фарқ мекарданд. тасаввуф дар ибтидои худ ҳамчун эътироз ва ҳаракати зидди феодалии оммаҳои халқ ба вуҷуд омада буд. оммаҳои васеи норозӣ ва ноумедгаштаи шаҳру қишлоқ, яъне халқ, ва зиёёни ба халқ наздик ҳайати асосии тасаввуфро ташкил менамуданд. аз асри 11 сар карда тасаввуфи амалӣ эътибори худро ба андозае гум кард. ҷояшро тасаввуфи илмӣ гирифт. вай дар навбати худ аз баҳсҳои назариявӣ бо фалсафаи исломӣ омехтани тасаввуф, кор фармудани истилоҳат иборат шуду монд. пешвоёни тасаввуфро шайх, мурид, пир ва пайравонашро дарвеш ё қаландар меномиданд. роҳу равиши суфиёнро тариқат меномиданд. барои мустаҳкам кардани мавзӯъ бори дигар мухтасар мефаҳмонам. тасаввуф аввал ҳаракати зидди феодалӣ буд. сипас ба таълимоти динӣ мубаддал гашт. суфиёну дарвешону қаландарҳо паҳнкунандагони тасаввуф буданд. роҳу равиши суфиёнро бошад тариқат меномиданд. саноӣ агарчи гуфтааст ки аз кешу тариқатам чӣ пурсӣ, ишқ аст маро тариқату хеш. пеш аз он ки ишқро яъне суфигариро тариқату кеши худ қарор диҳад, дар аввал суфӣ набуд. ӯ кӣ буд? абдулмаҷид маҷдуд бини одам саноӣ аз зодагони шаҳри ғазнин буд. дар зодгоҳаш таълиму тарбият ёфта дар баробари омӯзиши қуръон, ҳадис, калом, луғат ва адаб аз илмҳои нуҷум, тиб, мусиқӣ ва ҳикмат
بهره برداشت. از روی عادت آن دور اهل علم و ادب بعد از تحصیل امید خود را به یاری مادی و معنوی دربار شاهان می‌بستند و به زیبایی ظاهری دربار فریفته می‌شدند. میل به دربار پادشاه احسان و مرحمت آن می‌کردند. در مدرسه هم تعلیم می‌دادند که دولت و شاهی داد خدا است. سنایی را همین مسئله به خود جلب نموده بود و او زمان شاعری مدیح سرای درباری غزنویان بود. ولی دیر نگذشته پرده و نقاب از شمایل درباریان افتید و بشره حقیقی آنها نفرت او را آورد. از این رو وی از خدمت دربار روی گرداند، زیرا آن به طلب‌های مادی و معنوی وی جواب نداد. قدر شاعر و دانشمند زمان را پست کرد. شاعر میگوید: هستم من آن بلند که گشتم ز چرخ پست، هستم من آن عزیز که ماندم ز دهر خوار. دهر یعنی جهان. درباره سبب یا بهانه از خدمت شاعری دربار روی گرداندن سنایی در تذکره ها نقل آورده شده است که شاید نقلی بافته باشد. گویا شاعر روزی از نزد میکده میگذشت و به گوشش صدای لایخوار نام درویش گلخی میرسد که به کوری سلطان ابراهیم غزنوی و هم به کوری چشم سنایی که او را مدح بیهوده میکند قدح میبرداشت. گویا سنایی پس از این ترک مدح سرایی کرده روی به عرفان آورده است. اما علت اصلی در آن بود که شاعر به تعلیمات صوفیگری آشنا می‌گردد و محض این شناسایی کاری بیهوده بودن گفتن مدحیه را برایش آشکار می‌سازد. خلاص سنایی در عین رشد سین و سال خود دربار را ترک کرده به سفر شهرهای بلخ، مرو، خوارزم، بغداد، هرات، نیشاپور، مکه، سرخس برآمد. خود را به عالم تصوف عرفان گرفت. از حیات مادی اهل جاه و دولت خود را تماما دور کرد. با علم فقه مشغول شد. فقه را شما سال گذشته از خود کرده بودید. قانون شریعت. فقیه شخصی که داننده شریعت است. از بس که شهرت و اعتبار سنایی بلند بود و سخنان اعتراضی او تأثیر کلان داشت، بهرام شاه غزنوی برای پیش روی تأثیری ضد فیودالی سخنان او را گرفتن وی را به دربار خود دعوت نمود، ولی سنایی رد کرد، زیرا مدعای شاه شدن نخواست. حقیقت تاریخی آن است که در آخر عمر در غزنین به جاه و منزل تنها و در نتیجه ریاضت و مشقت صوفیانه و سفر خیلی جسماً لاغر و زار و نیزار گشت. از شخصان با رحمت و شفقت غزنین احمد تیشه نام شخص که علم و عالم و شعر و شاعر پرور بوده است منزل خود را به وی گذاشته رزق و روزی سالانه‌اش را تیار کرد. سنایی دیوان شعرهای خود را در همین منزل ترتیب داد.
حکیم سنایی سالی 1141 در غزنین وفات یافت و قبرش عین زمان زیارتگاه است. بچه‌های عزیز، موضوع امروزه رو در صحیفه های 218 220 کتاب درسی یافته می توانید. هنگام از خود کردن مواد خود را طریق تستی حتما بسنجید. اگر